Khowela hian chung ko chi sang sang kan oma chung tin te hi mani to ka kan dang lam theu boka in chung ko kha in dang lam hle ni a ihria chuan nang ni aya tlema la makale dang lam de te kan lo hmel hriat tir chi anga tuntuma hian khowela chung ko dang lam ber ber te kan en ho don ani Marshall chung ko he chung ko hi khowela tu te siam chop breast implant tina sever chung ko ani a Chantal Marshall le afanu palita hian abel khomin voi som pathum zet chu an tu de hi ano siam thato a he chung ko hian silicon nuai ngaman vel chu an tu te a hian an lo ka blut to a an la ka lu bel po an ring ani an chung ko a nu te la khoi dang lam lo nei om chun chu Britney chau hi ani a ani hian kum alatin lo awanga hetiang thil hi lati ve lo ani pakhata anu le a unaw pali da hi chuan kumsom pariat an tling or ti in hetiang breast implant ang hi an tinga la Britney po hian alati ve vatin an ring bok anu chantali chuan Britney hian hun ni zathlak tak amang meka kumte handling ve sela hetiang ti ve tur hian keiman kala fuyang ati a anu hian afanu chu tutiang thuron chu ape ani Dwarf family mita chung ko Hyderabad, India khuan kumsom nga pangami Ramlot Singh Chauhan ale achung ko dangdai takhi an ko sa a an chung ko hian natna pakhat achondroplasia anti chu nein hemi awang hian an ban le an ke chu a thang mang talo thina tuna hian Ramlot ate in chunga hian mi som pakhat cheng mekin mi wang chu hetiang mi te kan tiang hi anni Amma an tamber lai chuan mi somni pakhat zet khosa thinin chuta chuan som pariat zet chu mite kan tiang hi an ni a hian pian sualna awang hian voi tam chhaya fiam an lo tok to thina chumi baka chuan kia han kal kwal vel hi ram rotate chung ko tan hi chuan thil har sa tak atling boka an tan hian na tho tur awang bik ale zual le a an pa ber hi dor velate a theiang anga lo puin a in lo thina chumi baka chuan achang chuan in nei na velate khwal chhona lo tangin thomno danglam tak tak ha in sum mu nan an lo in lo thin bok dagar chung ko unaw chul khat kol somba ko zet mai omna chung ko hi mu zen zen tur an tam om lawe hemi awang hian he dagar chung ko po hi khowela chung ko tam ber pol ani a ma se abultran na ero chung ko pa ngai din tumna atanga intran ve tho ani a an pa ber Jim Bob le an nu ber Michelle te hi Arkansas biak ina anin tonga kumsang kha zakwa samriat le pali khan in nein kumli zet chu fa an nei thelo phota chumi tuwa kumsang kha zakwa samriat le pariat khan an fa masaber hi an nei thei chawa an fa pahnina tur hi apai laya achiat le bok awangin engma in dan na vel manglawin pathianin nei tura ati zat zat chu nei mai turin thuthlukna an siam ta ani pathian hi alo thil phal khop maya kan ti don nge fa som pakwa zet mai an nei zuita a mi pa le mei chia po hi anin sem rual thaviawa mei chia pakwa omin mi pa som an nei ani heng an fa te wing reng reng hi je atanga in tran fekin an saboka he dagar chung ko hian an chung ko a reality show TLC kal tlang te po in an lo nei to a hinga hian 19 kids and counting an ti ani Leah Benioff le Aero Draven Vampire te hi movie vela chi an omnia irin chuan hemi te nu pa hian inga idan an thlak danglam thei mai thei Leah le Draven te hi online atanga in tong ani a an pani hian in zomna danglam tak an nei ti an shengala ti chuan sang hi le som pathum khan kumsom hi mi Leah Benioff le kumsom thum pariat mi Aero Draven te hian in zomna siamin hemi thuthlung anti nge nan hian anti sen anin in saka an pahnia thalak le an thil ti maksak pui pui ta hi mu tur a oma anni po hian khovel mu turin an pholang fo thina chuan in zomna lantir nan chuan anti sen ve ve chu anin in saka Aero Draven a hi vampire ni a in ngai ani a ti chuan anu pui po hi vampire a lo chantir ve ta ani
Big Z Fox and Justin Jedica. Kumsom thummi Big Z Fox hi Covela plastic surgery ti thin lar berpol ani a ani hian taksa mun sang sanga hetiam plastic surgery hi loti to in anak ru parugazet mai ala chuak to a amal pui chung lam le pon lam alo khoi to baka amit rong te po ani hian athak to boka bit pul lem avwa implant to boka chumi baka chuan atnar hi voi thum asiam thato a atute hi voi li a khoi dang lam to boka ataksa du tu sam nei turin ati thei chin chu ati kim ti ila adik ber ome ti chuan ani hian akopui omi Justin Jedica hi atong ta a ani po hi plastic surgery atil tu ve tho ani a hepa po hian chest implant te voitam adar le abai septe alo khoi to boka avain ani hian plastic bung sang sang som poruk zet mai ataksa hian akol ani annu pa hian abel khomin cosmetic surgery hi voi zali som nga chuang anlo ti to a Justin Jedica zok po hian ama taksa chu aman adu dan taka acher ainti vengat ani anin tong lawang di ka lau pui ang reng khop mai Rapunzel chung ko kumsamli pangami terilin zvelta chik Russell hi Covela meche samsei ber pakhat ani a asei zong hi fit rukle achan ve lai ni in asam hi ani hian latan mi alo ni in asoibok terilin ni hian fanu Caitlin Cindy le Cheerny te anei boka anni po hian annu Anton hian ansam hi antan ngai mi alo ani tuna hian ansung ko samsei zong belkhom hi fit som pathum zet ani a ansamin khu sakvel po hi na pakhat atling thei ome an soidan chuan an voi khat lu su ringot po hian shampoo le conditioner vel a he hle ni in an soya an chena Illinois USA a khuan samsei inti siak na vela po an chung ko hian pakhat na an lo la to thina tuna hian Covelin Rapunzel chung ko ti in an hremek ani Ebile Brittany Hensel ta hi phir lu in zom ani a Minnesota muna piang ni in chuap pani lung pani le thin pakhat nein chul pakhat anin rom boka mase hemi awang hian an nun man an thul chung lawa mun sang sanga te zin kual thinin na te po an neya thian te po an kom thin ani college atanga graduate in an pani hian zirtir tu ni in asang ve in teaching license po hi an nei thlapa passport po asan ve an nei boka masela vanei thlak takin an zin don hi chuan ticket pani aya pakhat an lei hi an ta na tok ani mi ziale du zong san ve nei masela ebile Britney te hi an ni thiam ton ema engkima an tho dun zel angai boka achan chu ebi zok hian an kutle an ke dinglam hi athununa ti chuan Britney zok hian avelam hi athunun ve thung ani an pani hian cycle baka scooty te po an khal theya driving test te po an pal thlang thlap thei ani kut nei lo nu fa kumsom limi Linda Benon le afapa kumsom palimi timi Chicago a kosa te hian in thla chhona lam natna pakhat hold orem anti chu nein hemi awang hian ban tel lawin an pianga ma se hetiang din huna an ding chung hian an nun chu theito patha in an mang thawa an ke chu engkima an kut le ke ani a tuya chente taekwondo te hi jimia nuam ti zong ani a anu kindergarten lama zirtir tu hian motivational speaker ni tumin ma alamek boka anu lindai hian naw apai lai hian an follow piang tur chuan kut anei lo mai a lo om hle thu doctor ten an shila an du phot chuan ti tlak an phal sak thu an soi boka ma sela chu lindai le apasal rilru apo lo la om chin ei ngai lo ani a an fapa timia hian lunglama harsatna nasatak anopan lain anaya anu dewa ero aron thacho vele a ani po hian anu ang tho hian he apian sual na hi atum ram thlen lo pha nan man atum lo ani ole kha tun tuma chung ko danglam tak kanin ho theite ani a entu chung alom thu soye